Pujin mandibata nomor 320 sirjudul reh kami ngadap kam. Nada dasarnya buat kami do sama dengan E. Mi mi re do sol do re mi sol mi do re mi re re mi mi re do sol do re mi do mi sol do mi re do re mi re do si la sol re mi do sol mi re do sol do re mi do mi sol do mi re do. Mari sendekan selalu kata-katana. Rekami ngadekam Tuhan, umat sini pilih du, arsadai pas Tuhan Yesus gelah kami badia. Petegumin kini takkan ras pengharapan kami, pegarai pas musuh kami, api kekelengan du, senda kami ngerayakan kerja simbelin anak du, senda engkau ikejap kami belin kekelengan du, seiutus du anak du reh nebusi omadu, bujur kali katakan kami gandua riselalam. Bujur selamat berlatih.